Mavikini adlule lapha ko late August throughout September kwaba nama report nje akhuluma ngomsebenzi wamthandeni, especially ukuthi ahlanganise imodern 100 million ama streams lapha ku Spotify, and lokho okumenze waba umculo oqala emlandweni ukuthi yena ahlanganise 100 million streams ngomsebenzi wakhe wakamuva. So information enjengale information okumele abantu beyazi bese phakathi nje be-understand, sazi ukuthi sikuphi ngamaskandi nanokuthi sihamba kanjani, sibhekephi. Lento ke ifike kanjani lapha sikhona 2023 kuningi sakubona okwaba imlando ethize eyisendimeni amaskandi. Imlando eminingi kade iqophwa uye ubani umthandeni umfowabo kaManqali le kwi Big 5 under uHlabisa. So i-album yakhe eyayiphelezelwa ingoma ethi Paris lapha ehamba khona noLwandle Nkulu, okuyingoma eyokuqala engicabanga ukuthi kuseyiyo yodwa uma ngingaphazami eno more than 20 million ama streams lapha na ku Spotify, okuyingoma yokuqala ku YouTube ukushaya u30 million plus ibheke ku 40 million wama views ku YouTube. Ingoma yahlala kuma trending charts, ingoma eyenza zonke izinto, ingoma eyadlala kuma radio station, ingoma eyawina i-record of the year kuma Sama, ingoma lapha kuvoto Khosini yalala isibili kodwa kwezinye iziteshi yaba number 1. So lokho kwavulela izinto eziningi ngomsebenzi kaMthandeni. Leyo ngoma leyo yashaya igold, yashaya iplatinum, yashaya i-double platinum, i-album yonke nayo yashaya igold, yashaya iplatinum, yaphinde yashaya i-double platinum. You understand? So wonke lawo ma record lawo sawabona, sawafakazela ngawo lo msebenzi owenziwe uSK kule album yakhe ayikhiphile, sengisikhohliwe isihloko, kodwa kunengoma le ethi iParis, iphinde kube le ngoma le hamba khona uSminoff ethi umubi kamnandi. So into enjengalena ke into esihlele sifuna ukuyibona kumaskandi. Akukhathalekile ukuthi i-record elithize or into ethize e-unique yenziwe ubani. Uma yenziwe umculo wamaskandi inhle loo nto leyo, into vele kumele yazeke. Ungaphusha ubuqhawe bakho, udefend ngendlela udefenda ngayo, it's okay, it's fine. Ungafila ngendlela ofila ngayo, but at the end of the day inamba ezilapha ezi-verified ziyakufakazela lokho ukuthi ukwenzile lokho and kusowena yedwa. Basondeleka abanye abaculi ke sebeseduze kakhulu. Yes, bazofika nabo, kodwa ke for the fact that ukuthi kube uye uqala ukwenza into le especial kakhulu emsebenzini wakhe, ngoba umsebenzi wakhe from kuloya nyaka leyo vele wawuthatha serious, okufazela ke izinto ke ezenzakalayo kuze kube namhlanje. Kwaqhamuka uGucci, waqhamuka uSigadi Umzila, so niyabona ukuthi ngale ndaba ngibheke. So into enjengalena akusiyona into ukuthi ingazibangwa, lokho sikhuluma kakhulu siyagiwisha ukuthi into yenzeka kubongeleke nje kuphele kanjalo, ilokho nje okufunakalayo. Kodwa nje ukuthi into le eyi-highlight kumaskandi ukuthi yenzakalile. Miningi imlando isazokwenzeka kumaskandi, ziningi izinto ezisazovela, kuningi esisazokubona kwenziwa abanye abaculi. Nakho futhi lokho ukuveza ayeke sikumbambade, kodwa lokhu into vele ukuthi yena iveze futhi ishaya ihlombe, kungakhathalekile ukuthi yena ke yenziwe iqhawe lakho noma cha. So le video kanjena into engayibona kancane le yelokho ingeja ukuthi ngicine ngenza ivideo.
namhlanje sengithi angithathele ithuba-ke ngenze ividiyo-ke ngi-acknowledge ukuthi na kunento ekanjena eyenzakale bafowethu. Ama-posting wabonile ade lokho ebuya o-TikTok. Kunabantu kade bezenza ama-posting ngendlela yabo-ke bayibhokela-ke bekhuluma-ke ukuthi na inganihlali ithubani kwabiza ubani emcimini thizeni. Yes, kwaba kanjalo, kodwa la si-recognize into esingase siyibone endimeni kamaskandi ukuthi-ke kube nomuntu ohlanganisa more than 105 million ama-streams laphana kubani ku-Spotify. Asengaphezulu-ke lama-streams aphelele amaviki yaphuma le list. So izinto enjalo ezingathi singasheshe siyithole sizazi sibone ade umaskandi ukuthi na izinto zethu zihamba kanjani, sikwazi ukuxoxa ngazo, sixoxe nomphakathi nje ukuthi sesihambe kangaka siwumaskandi umculo thizeni usenze 1 2 3, ngoba akekho umuntu osikhulumela ey'ntweni zethu emculo kamaskandi njengoba siwuthanda nje sifusa ukuthi uhlale ukhula njalo ngasonke isikhathi. Simbonga kakhulu ukuthi uMthandeni kuwo yena-ke owenza leli record. Wasebenza kakhulu since 2023 kuze kube manje wasebenza kakhulu. Ama-Red Nation abathandi bomsebenzi wakho uMthandeni bayaphusha uma bestream baphusha kakhulu. Ngoba sizophinda khepha umsebenzi, sizophinda futhi kube namanye ama-record abasazowenza because into abathi bayenza yilokho ukuthi sibashayele khona-ke ihlombe ukuthi na bahlupha kakhulu indaba kaMthandeni. Indaba zama-YouTube kuba nama-channel amaningi lapha ama-account lapha emerelease umsebenzi wakhe. Kwathi uma kwenzeka ethola abantu abambonisa indlela ekahle ukuthi yenza kanje uhambe kanje, bahlala phezukwani ngomsebenzi wakhe uMthandeni bawuphusha. No-TikTok wadlala indima enkulu ukuthi kunabantu abano-TikTok abakwazi ukuwumaketha umsebenzi wakhe, waphusheka ngendlela esimangaliso. Okwaba into enhle ukuthi na emsebenzini wokuMthandeni after isikhathi eside esebenza ewevuka ehlanganisa indlela ahlanganisa ngayo kuze kukhanye ngalendlela okukhanya ngayo kuze kube namhlanje. Siyibambe lapho-ke ividiyo-ke bekuzoveza leyo nto leyo ukuthi na into esiyenzekile kumaskandi. Lapha-ke kumele nikwazi-ke kule channel ukumbhoko nayo yonke into eyenzakalayo kukhona, kodwa ekugcineni kosuku angikwazi mina ukuthi mhlawumbe ngingaba selfish ngithi angeke ngikhulume ngento enhle eyenzakalile. Ukuthi ngiyayithanda lento or angiyithandi is not important, kodwa i-fact iqiniso isuke liphambi kwenu libhaliwe nelibona ukuthi nali into nami okumele-ke ukuthi ngiyiveze leyo ngikhulume ngayo ukuthi na kunento eyenzeka kanje. Ividiyo ngizoyibamba lapho kahle, ngibonga ithuba. Yebo.